Jona kana kun karo pera abri nomor HP. Arapa cek telepon lagi ya. Mangkilang kotan di cewek pakun karo iberi nomor dora cek iberi cewek ende yo. Ya cewek ende yo. Pakun karo nomor do saya gogi. Itina soko coba telepon apa-apa larat dinoku. Pinjem HP Korea KTV. Deli de pakun beda. Beun jo, Tak iya tang di mak. Pageleng ko aslina resarian. Nyari apa jo? Iya nyari abon jili songko bedo parlon nang ko kebeun. Parlo apa ji jo? Da iya pak. Yang kore setengah minta tolong kebeun dari roli. Iya mayu jo, mun kok kayak bisa tolong kami kok jo mayu jo. Minta tolong apa jo? Benih apa? Engko ya beriin nomor cewek sona kana keng saya telepon dia boleh tahu TV araja nang ko cabri ya cewek jo sudah deh pakun karo pera nomor Cewek. iyo Ya telepon jo, usaha jo. saya uang ko saya nyari abon ri janang ko ya telepon ria kemah Ya beda sekolah. Berapa nomor jo? Berapa nomor jo? ya 025 Pak Ebu sosok 500 Nomor dok rem jo kok ibu ni tegang petes jo mak bedo soson jo. Ma begena jo. Kata bedo soson soreng jual petes kaki jo. 025 Pak Ebu peto 25 es tung Es tung dorem jo. mak es taker situng ngetung Tung ngatelo kale. Iya. Matu tak es tung ke jo. jana kana mon telok na polong ro apa nyaman Triple. Iya. Meni es tung. Coba tawan bi orang sepudu kaki jo. iya aktif Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai rupiah. Udah mau kakili soreng tado pulsena ngabong anun tado pulsena Kok heran ke HP rejo. Padahal gelek sih es pulsa rejo. Ya nyo aeng ngarajo sering ojon melolo jo. benih ya nyo aing ke suaboan paling pesene kebeli aing Tahu jo. Pada remre jo, mun tak bisa jo. ya apa nah iya tangan lo kabon dia mun deir ya sapri sandir ya Padahal ya yes 10.000 beri rejo. kakek anu Refan jo. cong Apa? itu HP Ada. ini cuma racong ya kayak pola na telepon na cewek jong Iya, kikun SR ya. pulsana Banyak Ah, aja. tepat je jo. Bener jo. Nya sana. Ya lama tanda marah. Kalah jo. Jo jong dia cuma kulit jong ya Ya maren ya. udah maafan Kayak tabu kolan. iya mana Eh, nak itu dia, sokoi bocil. jong ya Ya. Makanannya apa aja? Pesanannya satu ya? Maaf mbak, HP-nya kebalik.
Oh iya. Nih, senengnya ya. Ya, makasih. Masuk lihat. Terus aja. Iya. Ya, halo. Oh. Benis. Halo. Halo, Ya, halo. siapa ini? Kok benis sopo? Aja bahasa coba nggak kimiriki nggak jijo. Apa ya? Ngerti lah jo. Tur ya? Iya, kok reng Madura, bukan reng Madura ki ya. Siapa ya? Engkau. Terus, perlu apa ya? Ya, terus kenal nang kok sobat anda yeruah. Ini nyaman lu ya? Tanya ma Parjo. Parjo. Iya bener Parjo. Ben siapa? Oh, Elis. Bilis jo. Elis. Boleh. Ben reng di mah. Oh, Majeng, lu Majeng. Jo jo. Coba. Coba temor jo ngarang jo. Oh iya. Kok asli kita turun? Asli Madura jo. Asli Madura dia. Pada munda iya. Dari Makassar. Oh, tepa jo. Kok pada Makassar kiri ya? Ada jo. Terus jo. Bener yang dua dia. Iya, reng kedua kok. Deli ku ah. Aku tak ngampung aja lah kalau kaki jo. Iya, reng kedua. Itu siapa dia? Deli kebun. Dali. Muncan dari suara ratin jo. Karan Riau. Jadi jo tahu. Ini di bimbing ya? Dari Ampet engkau. Dari Ampet. Iya, tak pada jauh berarti Biko. Bukan pada Makassar gitu. Iya, cari pada Makassar ni tak mang lo. Kok pada di Majeng? Buma bet. Asli Madura. Ah. Apanya tenang? Ini Bantaran. Oh, bener. Bantaran ya anung Tanjung ri jo semua jo. Ben tak mulai ke Madura. Iya. Iya, ben tak mulai ya kok ke Madura. Re ketemu di Yeroa. Boleh. Oh, mulai ya. Ya. Bulan dari mana itu boleh bisa? Belum stay. Lanjut tang. Iya benih dah iya kok terus. Iya terus anu roa. Terus ketemu nada iya roa nyaman silano pas yambe. Insya Allah ya mun betul-betul lah kan bisa Iya. Ben siapa nyaman lah kalau paen gila. Elis, iya Elis. Muncan dirinya ratin jo. Gelis reng Bandung jo. Iya. Mau neng gelis ratin jo. Ya gelo jo. coba Tersaki jo. Enjak lah kerana masuk abang do dari suara nada yero cora ratin da yero wakana. Ini ya. Iratin. Makmur ada kis kumbing ya rumah. Yen jan tak kira kumbing mah pak kumbingnya. Halo kun. Halo, bede di mana ya? Oh, bede nang kafe. Ngakan ngaraja jo. Iya. Oh iya lah, siapa yang mana? Parjo, iya Parjo, tanya mah Parjo. Iya lah, iya saya kan nomor ya kok ya. Iya simpen dia. Prajo jo. Simpen prajo wah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh rembes jo. Mucan suara nali. Suara tino gunakan. Terus haki jo mendai jo. Tak sebulan na. Lamun ya biasaan mun suaran halus bek cabecar wah. Ratin jo. Pun ni saya ngucap. Duh. Halo. Siapa Oh. ni? Go. Mari.
Marilah, Cong. Amma. Ya, Cong, saya kelakong, Cong, ya. Iya. Lah terus lagi jo. Tak sebulan. Rugi kaki. Kan. Kaki mi ada pulsa Arya. Apa cong sekejap cong saya nelpon. Tuh jo. Ada Arya. Berapa kelak pulsan cong? 12 Arya kelak. 12.000. Iya. Jari saya pun teleponan. Ada ya re. Bi kakek. Apa ni ko? Cong makan mula tak ada emak cong. Jangan gelak orang minta tolong pas buat beri. Coba beda iya. Ada merenom kan tenom. Kira cong sabar cong mantar nemu kente lain deki cong. Ya nanti ya. Dorong mejo, telakun kakri jo. Bola nasi purwa. Oh lantak nemuan kaki mengkedung ke cabi cewek. Mangka padur menang tidak ya jo. Kan Arya marah. Nah, nangis songku jo nih serjo. Kok lah fokus bro, saya pun teleponan. Marah kan kakek. Hai, tonton terus channel Manlerap ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tidak lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita.